Agar Jobacon Chartu. Oh, Horshia there Gower. Akis Gower Goni. You got a job interview at last? Sort of. Well, when can I expect to see some rent? When I get my redundancy check. What's wrong with you? Another late night? I broke up with Sarah Jane. I'm sorry, man. Tell me about it. 2 weeks before the bloody yacht club ball. I mean, what was she thinking? Need to find a hottie Pete, and fast. What about your friend? Peg? Who? Siobhan. Yeah. She's a bit of a fox. She could look good on my arm if she could learn to keep her mouth shut. I don't know, Leo. What's it worth? What's what worth? If I was to find you someone for the yacht club thing. If you can line me up with a squeeze, I'll let you off any rent you owe me. Deal. But I'm not sure if Siobhan's the right girl for you. I've seen the way she looks at me. Of course, they all look at me that way. I'll talk to her, but I can't promise anything. You tell her, I'll give her a night to remember. So, Ceapmaid gur hastig an targad níos mó ón garnacht. Mar sin, thugmaid an targad go léir do harm na gamal. Big cusbonna híthe. Arigad í enamh le haig fór gnó. Ach, did big sibh go mála chéile mar idan, agus is cús thar bheith fiúntach é. Den fi mé escach sa chá seo. Ní cuir fi mé san áramh nach bhfuil an capital ceantscantach a gcuim. Gur míle mád is maithú. Inis dom cén clan gnó atá gcuim. Club Leabhar. Club Leabhar? Se, chun mud éachail rií leabhar léamh agus an sin tagann siad le chéile le néamh lé. As gail gur nói. Nach dóileat go bhfuil sé pás beag seanaiste. Speed dating. Ceirt? Dating. Give topic. What is speed dating? Tagas lú le chéile agus leabharan gach cholín le gach búcail fad trí nóméid agus ag deir na hí peocann siad an duine is fearló. Agus sin é. An aibríonn sé. Oh, cinnte. Tá na daoine óige go léir a dhéanamh. Well, tá sé gut. Réonú de tangas sa bhílis nua. Tuairfí mé seic daobhaniu le haid €600. Oh, chuir mágad. An bhfuil gapród ceap go leor? Oh, tá. Well, tá go leor airgid le haig ihe bháin speed dating. Agus Thomas ag géirí gná ceart a hosnú. Bhil libh tuile airgid. Bá, cínte. Well de, ní éing é sin dhéanamh. Cur ihe bháin luas dátáil ar siúil, agus má ar éile sin tar ar ascuam. Is cuirfí mé hen aithne sibh den ar thuas. Í beag sibh an ann chur isteach ar na big box an sin. An fear hús? Uachtar an comisiún na Gaeilge. Dag sé anméid Gillian. Fís seas bh mainar ar feig 8 nómat. Cad I cheap se? Het sa dail a bhí ar siúlaat an sin? Ar bhiste liv. Chur mar sahi nó Gillian, ní dhéana sé rí sé. Ó nó bhí búra, rinne mé cinnt greibh cum a timpiste ar. Ceap me gur matéis cinine an gur mise a dhéanach an chaint. I lúg. Bhí sé obvious nach raibh sim gas a club leabhar. Ní hinna tá mar rá, chum muid sachan sin le plán. Plán le airgid all agus formid é. Céir é an 5. Céird í an aib. An aib a fedí ná nach naibre se se, má chan tú wet, an rud atá aibrí amachchain. Agus má dhéanana tú sin a dís, ní bhaid mise leat. Tú solved my initiative agus for me an arrogant, so stop it quinjal. Oh, what now? Sosol an dhéine tú cac asil ceart an mud ar fad. Níl meg déanamh cac asal de. Eis, níor me gan na cac asal go. Ní mach rágad ach go gamad bheith gobard le chéile. Formid an target. Ní hé an targad a bhána a bhóchail. Ní hé an targad a bhána, Paddy. Agus é an target é. Agus, tá bailach ceartlas na rudí sa dhéine. Se, agus gíríon bheith bóchar mar a dúirt na sean déana fadó. Mód lach le na chórla má tá éon chéal agad. Is dócha. Bhí agla orm nach dúrfah sé an target dún. Tá brón orm. Ní éana mé é sin a rís. Má ha fear hú. An
Teg lachen chorla mana. I roig leis. An dochar din finish. It's cuma. Speed dating. You never know. Chance for Gus for Google Jessert. Sim dal I dance a gusty bra for lover. Oh, leave kiss a good. So I'll make Club Cracker followers. Ní bhai. Tá gan I béal ag an nó an thuirí cos a ceol an a bhar But you make hun €200 a eager and not sure. Nach le sin agad Eddie. Fog fumsa. Bye, aren't you speed dating on the chat? Hey, babe. €200. Come us rinne to a shin. It's cuma. Níl is in the atinish ach yun the cínta go mai slú on. No problem. That no I gonna speed dating go hintach lesson gang here in Cosmo. Ach ní learn si an gailge. Slán an is. Dún na club is éisle seolbhí go. Má díríonn tú a chuidíireachtaí dílacháinis mar a gíochta an samgrú go margaí. Béú níos targúla is ní bheith tú a chuirta chuid achfaní a mó. Ní mór bod de híomh sa bharga aim siús de chuid príorachtaí mar a gíochta hapúla túsáte a bhainte mac maidir le féidirachtaí dílacháin. Hey, Hickam. Mar a bhfuil agat ach pocket a gabhar bíoh sé lár néanaí chuid. Hey, how come you only charged Siobhan €200 for this place? And I asked you last week and you said it was 500. Brian Sharon Malach a Gertrude Hest. Sa géad físa eile fecin with taig agus scáil aisteach sicóise íntna boilteir agus ba se caiint le na thara saolaíochta faoin na lá aibre. Bíg fáir amach nach chuoin núsáidin se a mó canéalach agus ag planál faoi deire seachtaina. Hanik the flyers. Bina Leopold. Handsome devil, naka? Yeah, right. Ke weet zich as een chicha? €100. Na wil she the intach. €100? They're two nak an target one, eh? Ach nie haast die fogel gegolan te loop sjouwen. Behoort in een vastal van de bienige. A carnage image of success a projectile. Dat doe je scholle fine haval met le Cosmo garne wat is dat? Mar a will got sak pocket the gower. Biek she Laura neine got. Shanakal. Leidt ha gaidig malets na marang na sin. Ach nis níl an targad an lai MC all. Oh. Gotíirech, oh. Well, in is tá job nu fáid mar MC than speed dating. Agus mat a cruisí mar geachta chatábhachtach sin, tá se gemaad na fógra scapa. Come on, scoppy main flyers in ish. Here's the lucky girl. Looking forward to the big night. What? Hi, Leo. Bye, Leo. What are they? Flyers. Listen, we don't want any of your psychic tarot crap in here. Go on, sling your hook. Oh, Íntoch. Drastal me hain ar skull on Gaelach. Ach near cool me troch there speed 8 nas Gael go hana. On a glick. Yeah. Misha is me again. Well, least fog and shinid. Jenny Misha keen to go back for Eid, right? Come here, Magad.
Mí timppel na crunne le chudas na ceol tóirí áránathe agus rion ceoirí is fear atá gainn. Iad ag lora cosólachtaí is difríochtaí stíle. Aireacht is passion catíanta. Agus crack is scoirí har na berta. Ag tasnú le muintir snodig san end. Ceol chórt ag tasnú de downing ag de TG4. Introducing real people aged 1 to 100. Do you lick the lid of life? I do. Me too. And we all share a passion For yogurt. It's a bit odd, But we love it. You see, if you swap to these healthier yogurts, You eat more, possibly. it's a simple idea, so swap a snack today. Starting right now. Muller, lick the lid of life. Tá na pheromóí bega ggéire a dáirgaí híal wargaín daun. Beir leis na fórsaí cúchtacha a smachtaid na margaí iad a chuineal as an nóíocht. Ach tá trádáil chóir sa bhaisian an isis, céir de hain agus a bhfuil an saibhris á rions go cóir. Vis ró bír scéal an cheafé deir daoine leabhar is de TG4. Ítach ar cédíthe ag méid minted buchas duna Lonely Hearts. Na bhí cúrin na sicinní fós. Bhain go bheice mit cibid na chonig de chud flyers. Ghetto fabulous or shabby chic? Conning shiny and conning inside out. Admit it, tá tú excited mar geall ar an ihe anocht. Na Quill? Is tócha nach éon speed dating an smínas meas a bhí ad video? Dígwe, días mar a Fáil ruúd? Garfiad. Sa sí san sin? Eddie, you're ever scum great tusig chat. Conas a dating Chailwood. Nuas tá tal an éige. Dort mé le roisin go méid ardí haun. Hallo, du right? All right, Deco. Come on. Get up. They can't gonna screwdrivers on my car. Phillips, no flathead. What are you doing here? Chill, P. I came here to hook up with Shearers. Check her out before the big night. What? Listen, join in the speed dating. You can't talk to her right now. Siggy she's clever doll. Have a take toast to an ish. Hang on, P. She's busy. Go on, sit down. Nach bhfuil aon duine eile chat. Tá sé lua fós. Mar má le gur dwach smaoine seo. Ceirt? Hísteach chud cainte le gur wargiocht. Níir tú an fionna méid sin íana. Cuir mé amach na flowers go léir. Níle nach an cálíní an.
Arm sa síisteach nis lein hibrach í na sús. Ná déine sin. Ceap mé nach ribh suma gotí gursaí grá. Níl, is do machta sa héis slua ní bhach arm seo dhéanana. Well, sí an sin. Díomh, gus fáilte go dtí arcade ihe speed dating os Gaeilge. Bé trí nóméid a gréibh le gach duine, agus nuair cloiseann sé bhan fannacht na cholíní an sin, agus bugad na bucalaí a roiig go dtí an céad cholín eile. Beidh sé bhan an seo ag cumad súil ar an am. Bhí an céad album bhuatha a bhád níos fearr. An ró? Sféadlam CD go dit más mala. Dón tú CD anna? Nek go dweud agus fácal má has ma bhéil a digan. Cén cin an ceol a háníile? Cinnte? An tamar fad. No way a dúr an airgadar. Is gwydan tú an ceol mar sin? Agus go héad an láin an Benedict a danig tú a léní sin. Agus sí an tasa go do Malta was de. Tá tú fósa de choní le a héis móthí nachfuil? Deir an dtíine áirithe gur go é. Ach, tá CDs ro réir na líntasa. Ar a leiad, is punk ceartú. Siad atá wemfuil láthar ná pártaí fad tíirlach amach gríomhaith ar an ramadach aici. Bhein ag súla duine a bheith compordach sa mó fóhíteach. Okay, Bucalaí, right live go dtí an céad cholín eile. Inanam chrim catortan ish. Teir a rashinson. Tá Leo agus Siobhan ag teach le céile an bhuit an sin. Nach hinna bhí wit. Yeah. Ach ní raibh mé ag éirí go méid Leopold ag oscail a bhéal mór ag rágur cail sé cís míosa mar gheallarthaí. Bhuis a magad sé. Ag éirí cuasaí an chríos dúra. Ní féidir dína chahaf is siomra. Ag súl go ditadí sin rá le chéile. Gwyn y tosa é. Hele héad a charástas do roch fési. Dan ma'n sé mar ma fachas a chwrin trasna ma gaglún hú is jo fa blas cart yn slat. No, gur magad. Tá tú beag an aon rocheandum. Ochar dána. Fech sé choma agad sa gera chorred a chuid rá méis. Is tar da hírú a bhfuil déana fagin. Well, hello. Shh. No, Lottie. Cachi tú an nádúr déana hiiscint. Cogur an ish. Bíon na héin van bio a dírig far a djong govála. Ach, ní gúni harlíon sé. Balig lad, tá ag éirí dulig an lefris. Bhuis sé níl puin nasan, ná fuil feca gom gomionas go minic hana féin a bhí có. Féidirlum dul, tus ag fégadorm. Bócali carach. Manam go megors, de fach na bhíana a ríist, má hastín wech do chias a dhéal a bhócail. So an dagan tún te go minic? Hagan, mar has tú weim láir am a fiancé. Sémas cit a dawla tar siúlat san seo? Wel, ní weim ach tí númet. Cos le chor an eiliste san átseo. So, cén dá cheapá cheart an choir siomar na ngasúil. Cheapá, gúte seo ro glas? Sémas ní léon siomar na ngasúrán. Ní léon ngasúrán. Iwant. Éis le de chrí. Tá mai géisteach le mach leigin. Dylan se níos mú céile. Haga ma. Coile fáinnig átanis. Thug tú ma. Má tá tusa gar an fáinnis na chuneal. Catrín smú commitment spáint chomsa dasach. Commitment? Thug ma chuig bhléana go ma híalgat.
Siamad is lúf an asúlas mar chútib na sean diamond súrach. Siwan! Ceach I bheith a bheith wioch. Ní had an áit an támlan is a flé. Ba cenúir a bheith se sinna. Brenna, Tás ceanna dúirt, rud tú gur a bheith póstas al mar chasú chúglin na fíd. Cenúir dúirt me sin? Le linn féilin in luma. Bhí mar hábhlíonn deag díis. Bhain ní hábhlíonn deag a bhí tú nar a chhachtú leis a fánis. Siwan, tá man animus síl a chanéntí. Tá planan I anna chéile. Ach brenna na sirt. Gyd a chahyn o's cwr chwlar. Is ty not yn y grisio, ha? No way rod ti'n nhw'n medrych yn y chiwan. Hog y bogau, moc lad. Dwi'n ffdwys y dy chwa. Ac can eir o'n alwyn per bwnad. Gerwch at sŵs ar ma fiancé, ha? Tá'n speed dating hard. Here you are. Tá muid an anas fe giolta chiwan. Ha? Ní out rein am chais gysio. Ní li enig plastiagi. O hei was all go cyril. Tú féin atá ann nach nóirt mé lad go deor an slúil liom. Tá tú ro dhéanamh, pal. Tá so hard. What? Cén tá mé? Dúirt an flyer up the chlog. Tá brown or a man. Bhí an bearnú a pulnach seo ag tortamach fiordach séir den nasco I mean. Céir den yen fá hain. Come on lads, back to the back to the pub. Listen, slán dude. Tá ar customary ag an beor pulnach sa bhar sin. Slán. Squealing Shay, score all on Shay. Listen, Shivers, it wouldn't have worked out between us. I know you're devastated, but Roisin here is just more the yacht club ball type, you know? Yacht club ball? And tell P he still owes me the rent. I found my own honey. An cred fan mí á mar sin. Ní féidir dul go mórtas le free beer. Ar a leid, ní bhaid an aibh sin a gcuin a céidir eile. Ba chóir dit ólas bheith gott an dramatáin á míoch lad. Ní ra an seach, céad ihe. Teething problems. Be sé ceart galore. Beir an brathniú go mioninish ein flanúh sa tochraí. Eddie, tus a smína go rud iontak speed dating. Rinne tú an rud misnúil airgid a cur fáil. Call mid smína varísh, sinna méid. Ní lis agam. Túrisk. Ó feg. Is fadalum. Comeds. Imehe. As so. Ceach bhéta sin I dhéanamh? Tá tusa go hulk. Ceach bhfuil miseach a hulk? Seamus, ní dúirt tú riomh go raibh tú engaged. Ceirt faoi. Bhí tas a sásta me dhéal hain chios? Tá tú ag exaggerate á. Murg Seamus, feic mid taréis an ihe a bheith gwyn. Ní ar Seamus a dúirt amach beor fóla nach sír an eisce? Hey! Le hiacas in damáiste. Now, sin Seamus, do fiancé. So, an meg ag fáil cura ag an banish?